Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Maundu mema sio maundu mema tuku, tuinaitumisia ndesi ya kumutungia muhimu bea. Amen. Tuya ima na tuteya ima, tufaulite na tutafaulite, tukwiwe na tutakwiwe, tuinaitumisia ndesi ya kumutungia muhimu bea. Kwa usani uniendo bingwe ngo yaku, na umunenga moye mwana anene na thayo waku. Tupoye ngai asamuthiu wi mwiyai na wi ngai waitu musumbi wa sumbi, na yoba ngai ula utesi kusindwa. Ni utungia mubea nundu wa wendo waku, ni utungia mubea nundu wa tei, ni utungia mubea nundu wa matei maku alameu kila kioko kwa halama kuikia. Musumbi wa sumbi ni tukwenda kuiwa wasya waku na tukwenda ukanene na ngosi tu. Veba waku mutheu akatutheye akatukite na akatuthangasye ndetoni yaku. Wi mwiya na ngai waitu nitukutaya na nitukukumia na kunenevya sietwani ya Yesu Kristo. Asani twavoya na utunga mubea. Amen. Nienda tusome buku ya Yeremia kilungu chambe kwambia musoa wambe kuvika musoa wa 11. Kwa okavinda kala yobanga yukutunenge nienda tukakunikile ndeto ya ngai kiongo cha ubone kwimana kwendani kwa ngai, kwimana undu ngai ukwisi. Mundu aminana na kwimana undu ngai umwisi, na mundu amina ulikayatuni ilanga yumusaweshe, na mundu amina kuelewani wa shawangai, na itina wa kuelewani wa shawangai wona mundu amina kuelewani huo, na aitiendela miendele nilanga yukumwenda mundu su nufanikiwa thayuni wake. Tuithukumana na mwiyai na tuikwata matho make na tuimusisha yoba ngai ula watukwie mukelanioni, na tuimana kana tuimaitu indi tuimake, na uimana kana ndui wa au na mwenu indi wiwangai, na uimana kana ndui wa mukau kana muimeu wiwangai, na uimana ndui wa musi wenu wiwangai. Nundu payimusi onomwe wikitumi chatene natene yulu wa thayo wa memba umwe wo. Payimushai onomwe wisi kila mwana wake waileika maisha make onde kuvikeloka umayulu wande. Payi husband wisi muka aileika hata muvakeloka umayulu wande, na bayi kibeti onakimwe kisi muume aileika hata muvaka muthenoloka umayulu wande hata musumbi wa sumbi. Kwa tukimana kana tuyimaitu, tuimana kana tuimayoba niwe watumbie na atumba kitumini chake bebata wakila umwe kumanda kwenda kwa ngai. Na andu aingi ukiwa mundu asya maisha mako ni maisha direction, maisha mako mbasta ndi manyana iliodhiata ndi manyana umaluna iliosiokela ba pasa ba ikindu chakwa kienda anesa ukadhiana nesa uteudhi kwa paso na uteudhi kwa mundu mwe ukadhiana nesa withi wa ndwama na kitumi changai cha thayo wako. Hallelujah. Wakanongi wa mundu akwe pastor kana kuwa atabui munyanyo kwenye mwandi manai cha ukithina mundu ukutala ni shuku ili amwitu tuwe na miaka ethio wa 30, lakini utwaitwa matwawa mbe wa 5
na kile twawa ethi ya twawa nesa asia cia kwithia ba masabu ina mosa na mekuondoka, lakini kila kiendeyeti na wa twawa paivi kapandu mundu unakwita isungwe ukwita ibabai, yani kana kuitwa ilenge chindu ila chimwe ana kuita makwatsi ala matune, yani peubi kapanu mundu sio bikanyombo okuya uimbiti umala musi wakwa nangi wesoto awanila ndia nene bizi bana umela ndia ila nene no withi ya muikala town aikutia nyumba ya ukomboa na itwa wa bandu bangi kana ikombo engi na aondoka baya muthia wa mwi akia landlord mundu laikala nyumba cio ibe nyumba nyendiebo ukicokilia uilie wone landlord atonyelela nundu twaitwa India wone atonyelela kwendie ndarenti na saisu umwe muse wakwe wiyani uishani kwanza kaiku kuna muno kwithi yai landlord na information yote nayo aiku ya simutie kana yokoni SMS okuyati usumbia muimi wandu miyambie wamie ba ndekala numbe no langwithia andi beren yana yusaisu watia ni wanakana kana na siana na ndudukuma na wisi saingi ndiamanya satani uloko ataka ukona mundu akwita housewife kai mutabe kendo weekend maisha hape undu mapwa pai mundu womba ninkai kalayu kidinzi ukwida yani wili outwe muse waku amande be mundu mekika muse waku no thieno tonyi wa ukuithia bamwe na ciana lakini ndukolwe ibetila cionje wona andiwa pai umo wanyu bakwithia andiwa be mundu mekika thayuni muse waku anaina wia musio andikitwe ni kambuni anetwe nyumba bala muikala akanewe ngali akethi watebo ukona mwamina mathiko mwewa kuma mwi twamunenga muyumwe mukwibanga na kusaitu ndu wikala nyumba uyona mushai alasimika munekala Nairobi kana Mombasa na Siana no kwenyu bandu bomite takuya kwitunzeluni akauti kumu muno ni wako kwetwa kikoyo cha mwingi ayo utwika kwiko kwinukana kana kayaki na kuona muyendo okethania kosu imwe yani weitao keubi kabuke utwa wa primary school yenabo ikwamba usome thwa kikamba okwithia kunena wa kikamba na ciana ba undu sisi manaso ye maisha ma kiwube thia wa tap nyumba na umeutwika makaendo usini bandu beto akwa kithetha matabe kibuku kana kakuita mutungi na koona ekana mutungi wa 20 liters kayaku lita 5 na baitwika bayingas ando asumeonelelwe kithekani mewalisa iba miti musisi ilambo Mungu mutule na akiona ndezi muti umumu no mwiyo na yu kwambia kwasha satani numboneye satani aukwatio muthenyola wa thumu ye nyumba waya na wanywa kiche kikai manifestation ya careless living baingu kwa satumia amwe peome matwana ane kwasha nyendi kwenda kibeti chudhukuma basi wewe akwiyu ambe kutabia no akesaithi watebo uthayu muambilelia ba utanosa dokumenti shaku asima boisithe kama thosya ng'ombe mausomethie utanambosa ndikiri shaku wikie failini no kicha bandu ikumbini utanamba ikaniu ambe kusungia akethwa atebo ichau kituma wena shana mwendea na edwa ndeno sungi osu edhie kuyanga yekwo mulilikanie mukangania ula wakui mume na mukangania makui ngaye okwo na bai muthena ngai ukoka kuite mbesa kwete numba akweyu na ungamea ngalama kwa thayu ni wenda kila mundu athiane umanye kitu michangai cha umbomba ni chao. Number 1, ndukana ngebinda thyaku uitethia wia ulanga yuta akumbia nundu payina itubi ya wia ngai yuta unete ndukakwate itubi thyaku
na beanu matumite thayu o makananga piu aya nela ila line ya Ngai. Amen. Kala kasila ka Ngai wa unyubie kasila kau waenda nako ikethia wana uwezo wa ku provide mabata maku onthe kasila kala Ngai wa unyubia ikaithacia mundu ikapunyithacia ikamunenga wikalo ikamuithisia ciana kamusubia kibeti kamusubia mutumia kamunenga itheka kamunenga biashara kamunenga mali everyone kangai no mubakaka provide basics ni kanangai na kesho utwika niwe cruel employer Ngai ndakatwike niwe mwanjiri ula utajali andu make kai mutabiondo payi mundu good. There is no better employer and a good rewarder like Jehovah. Mungu atumiangi maisha ya mtu bila kumlipa. Unaweza ukaona kwa muda unapitia mangumu, lakini kule mbele utakutana na reward. Na siongelelei baada ya kifo. Ndio nene tina wakiku betelo ila maatite muya Yesu maindanisha na Yesu maendania nake. Amen. Mabika pandu betelo sokulia muya o muya ye twakwatiyo otikaba kwata chao. Hallelujah. Mukulia muya tithi ati ya mishi tati ya biashara betelo ndai mutei wa makuyu ndai na biashara yake ya makuyu hamuya twatia tukwatie tukakwata chao. Yesu amuya mundu ona wibola wa atia kibeti akatia mushi akatia sindu yake kondu wakwa andatie thayu ni hu akaibwa kundu thiana netina wa thayu hu thayu tathela kwa ube package ya thayu ni utuilie na be package ya chau yetina wa thayu hu. Hallelujah. Thayu tathela wibo kwa ala tangie na alama mudhukuma muye na alama muatia muye Yesu lakini ashatui thayu ni hu. There is nothing like total loss. You cannot serve God and suffer total loss. He said whatsoever you lose while walking with Jesus, there is 100% recovery of the same. Hitina wa thayu hu pena thayu tathela lakini before thayu tathela pena kutubwa ni Ngai ni kuondu wakwasha anyanya ni kuondu wakwasha biashara undu be biashara tikunaita mutaitha shangai ukweli wa ukweli ula wiwu ndu ikaindesa kune biashara ya udhosha huki ngaindesa kunenga biashara ya utakidhuma. Amen. Ngaindesa kune biashara ya udhosha ku hati unauzanga Mungu nesa Mungu hawezi akakupea biashara ya kuuza Mungu. Hawezi. Mungu hawezi akakupea biashara ya kuuza mbangi. Mungu hawezi akakupatia biashara ya kuuza pombe. It takes a man or a woman. In fact, ikuwa mundume ukwetwe mateka ni Satani. Nikana anangemishi na kwa nanga madhayu mandu either knowingly or unknowingly kubingwa kilabu. Ikuwa a very corrupted man in his heart either knowingly or unknowingly kubingwa mbana kilabu. Ondo sindu sisi biashara sithi ya ithembe cia Satani cia kwanangia mishi yandu madhayu mandu destiny shandu na kunyai chesiandu mowa usiwo ona mwathata ona mwewa wo inesi ugondu imoyo. But that is the truth. Payi mundu onomwe wisakuigwa aikuya na aboye netianga biashara hambienda wiki kilabu baya endo bingwe mbabaya endo bingwe marona mifinyo yani wines and spirit katuka kaudhosi ya marona mifinyo hatimuya yambienda wambie ngaindesa kwa ila mumanamu ya Yesu numanya pole ila manyamu ya Yesu numana ona kutwika area athengine ya ingi ndiye leo thoisi anduke is in destruction. Hallelujah. Numanyona kutwika babe ma university ma college shaingi na kengi na yetu ingi moto mianda wasio lebya numanya ndiye leo mathoisi ndiye leo mananga
wamana kana mundu aende kuyana pesindu wika uketha simu nenga pleasure, lakini aimina na kusoma akili ikoma haukulia na nusa ukiniki haikulia na bawasha mwiniki haikulia na washolebya na nyuyeki. Nicho kitumiona umundi katika rehabilitation center namba 4 ni ya graduate. Hallelujah. Yu mundu sunubikia bandu boma nai this thing is bad kindu kini kidoku you know komanie no, lakini ama mekomana na already me addicted to those drugs. It's very painful. Na ndi alama do wasianda wasiolevya imedhi amwisi mwisho wasio ni alama itumia kukwana kwa naangika na kwa sia direction ya maisha. Na namba 4 ya thosya manda wasiolevya maitumia nundu inzuku maitumia na maiti kilonenga siana sio idho wasienesho kana itumie undu iwishe muthia wotumia ndawa siolevya ni kwa naangika. Kwa mundu aemo manda kitumi changa ina muno eya is more beneficial to understand the purpose of God for your life while you are youth, while you are teenager. No sio kamanya kitumi David aneniwe na keninga ina atuma Samueli akamuitikishe mauta ni kanatu ikamusumbe miaka 10 ya mwanza. Yosefu onishu mawoni na ndoto shakilo kedwa ena miaka 10 na mwanza. Yani yonga iwaneni nake ni kana mauta hawe tikiwa mamu preserve with the anakelangi na itualangi machana ngika with the kitu michanga icha musubia na chamu keep safe. Nicho kitumi David akinena aishe we mundu wa muika mulilikane Yehova ngai waku ila we wa muika midnight nambo bikawasi I find no pleasure in it. Hati atabiandu mamuika mea hethia peki ndukitena sha mundu ni umudhukuma Yehova ngai na umumanya Yehova ngai na ulilikana Yehova ngai we wa muika ni kwithia ni umila no kilio ni umila na thai wiki tumi ni umila wina mwelekeo. Ndeto yanga ya nena ya sha ndeto sha Yeremia mwana wa Elikia. Hallelujah. Ndeto idhisha neniwe ni Yeremia mwana wa Elikia ndishula waandiki chapter 1 no undu kwa na presentation yacho ti Yeremia kuandika ipackaging yayo nundu ndoto sha kwa nye Yeremia ko in the packaging kana introduction inena tamundu wa ripoti ya akiandika kila Yeremia wa matabisha ndeto sha Yeremia mwana wa Elikia umwe katika dhambi kuya anadhodhi ndi ya Benjamin. Amen. You to introduce wa Yeremia aingi maitu bala tuamanyila Yeremia tuamumanyie mwadhani tumuishi mwadhani Yeremia lakini tuwetu introduction yake kanona ake achambia ni waitensia ona ake achambia pe ubishi walikite uta ubishi wake alikite ubishi ukedwa ni mudhembi na akedwa idhemba na akekalania na dhembi lakini ndai kitumini changai iwako certain direction na ndwa ingi umundi bala maungamite ona atabania ingi bala mai kitumini changai icho kutumikuwa na tuina a lot of confusion na kaumu ingi na kuumianie kwingi ukadhitao ni ukedhiwa uasya ni wethe watao ni Yesu ungi asya iwethe na baa yabe ungi wasya ni nyosuwe watao ni mekalama ukitete lakini ukadhiba ya muzi kwenyu nduisa kwithia inyaku mayu ukitanosu yulu wotongo iwa musi nduisa ithiethe yaku mayu ukitano mae waku. Hallelujah. Kila mundu wisi territory yake. Hallelujah. Kila mundu wisi kwake lakini kwa uya wangai ngumilo na nioka mwana unihana ukidhi anaenda kuyanu mama saku ninyethe wataoni na ukidhi anaenda usikuma nenda kumangase baitonyeka thio kabole yumishe ukatumia. Hallelujah. Ukeso kutumia na kwaende shanga ikitumikila akuiti nuka uplish ba nuke
wethi andu mabwanite obwana nundu wa kwithwa andu aingi atabani aingi maiki tumini changai kwa ndeto ya Ngai ya mukia Yeremia athukumite wia wa Ngai muthembi lakini wethi andeki tumini changai athukuma no kethio na thembi meshini muthembi lakini pale kindu chaende ande na uthukuma Asha na ila Yosia wa musumbi Yosia mwana wa Amoni na ndeto ya Yehova ya mukia Yeremia ikimubetanga ikimuyati Yeremia ndia kuita muthembi gwitite mwathani Yeremia ndao setambia wai mwaka we 13 wa kusumbika kwa Yosia asumbika miaka yake yonde Yeremia ate ubishini wake wa mwathani ubishini wa muthembi netina wa musumbi Yosia akwa mandiko masha mwana wake weta wa Zedekia yani asumbika tamu yake ya dhela na akwa mwana wake weta wa Zedekia na ake oka oselelo tongo Zedekia ai mwana Yosia na ake asumbika na mwaka we 10 Yehova Ngai asioka nena na ula Yeremia yani anena wanakeni Ngai yakewa Yeremia ndikuitite withi wa mwathani Yeremia hailenga na utu ni musumbi wake anata wakeli ya katatu hondo iwaneniwe na ke manena atatu no ya keli aneniwe na ke evinda ya musumbi weta wa Yoakim mwana wa Yosia amen na ya katatu aneniwe evinda ya Zedekia mwana wa Yosia yani ana mama sumbi Yosia nondo nzima tuikia sumbi ithe akwa mwana la watiki Yehova Ngai no waneni ya Yeremia na alenga ashoka ingi anena ni na mwana wake yani mwana nsu akiwa aitata kunenwa na keni Ngai lakini Yeremia aichesa chini kitu mini chao twaleosisha niki udhembi ni mosimbu niki udhembi wino laisi kuthonoka wathani niki Yeremia kwendo thembi kuthonoka kilanga yuko mwiyo mwiti kindu chambe muthembi ekala kithembe oni na andu imo maendo manza muthembi amen kandu ngelile muthembi ekala kithembe oni na andu imo metwa abala be muthembi lakini mwathani atuma waninga ikula andu mai ni wawenda kula mai and it's more costly kuthiu kamanze andu matabio vo na ti maku na ti lazima moke kanisani kwaku lakini kwa muthembi maminolika ituika area yake kwa ono kaisha kitumi kimwe ona katika anshawa yitu uinjilisti utendetwe kila mundu endo tuika pasa kana tuike mwathani nambi fulani na kwithe imokololo wa mundu wita nambi nikaneka lebaya mutitu nikakuthuni bandu ense haya ndo chakeli kitumi kimwe cha kwenda uthembi kuthonoka wathani ni kwithia uthembi andu imea itwe ni Ngai maeta ilungu cie 10 na ndembo ni kana ciithwe liu athembi na thukumia langi mebo amen maete nyumbani ya Ngai lakini mwathani in most cases ndethia wana vala base ndethia wana nyumba mwathani atuma wani Ngai aende kwa andu tofauti ambako ekana ona nduka itu ina sisi ya kuinenga titles ambaye kana na isue ambako ekana na isue ambako ekana na kwithi ya current generation kila kimoyo na kuitwa apozo ubozo kana kuitwa nambi ambaye kana ke tusioka katika reality bayi mwathani upanda waninga ibandu fulani ekala ebau undu mwathani ethi wa messenger wa Ngai no ethi we base of course with our base lakini mission shake muno siethe awasianda no tamtume be apostle wita waningai ekale kanisa new bayumwe meta waningai ni kondu wothi kuthasya na ubingu wa ndua na taoni na ndishiki bathukangani an apostle who sits in the church
and never does crusades, never goes for missions outside, is not an apostle, is a priest. He muthembi nake muthembi athinikia ala wanewe meoka na wi muthembi uisanesa kuthonoka mwathani. Amen. Mwathani ni ukomanza, mwathani ni utumwa message abika akimangwa na mabia akatungithwa nayo. Kwa Yeremia wanimuye yanena nake miaka yonde maandiko masha ona kuyubikia Yerusalemu itekwa nyara itwa wa mishoni ayo muthembi na yoba ngayanena nake amwe Yeremia mbe wanda namba ukumba yunga yambo mwone diamba utanizia na una mwenu nye yoba ndanamba ukumba ibuni thea mwenu ninakwise. Amen. Na amwe anotana ashawa ninaubathite withiwe wi mutheu. Hallelujah. Ninaubathite withiwe wi mutheu utanamba ashawa ninaubathite withiwe wi mutheu na ngaunyuba withiwe mwathani kwa imba. Message niyo ngai watungilila kwa Yeremia kumevinda ya Yosia, kwishile vinda ya Yekim mwanae, kwishile vinda ya Zelekia mwanae, yani ngai atata kuita Yeremia na ye argument ya Yeremia la ambiti distambi ila wewe ningai ningwitite withwe mwathani amuye muyai ai muyai sisha nyendie sionena ngoja ndwe sionena uyatendi andu ala moka kithembe no ikana mwata umathuku mata otesionena ambona wi muthembi ndwa atata kwazia nikana watu ikakana mission yomi ya Yeremia yuka imutabia ketumi chake nye Yeremia ndiye akumba withwe mwathani, ndiye akumba withwe muthembi na akumbia withwe mwathani. Yeremia esisha muye yakamuya muye sisha. Haleluya. Sisha muye nye ndiye sio nena niokana kobeka na kathuku mawe wo thembi kasi ndiye sio nena niki na wi muthembi nukundumia andu wani yoba ngai ndukatate kwasinyenikana kana ndiye sikunena nundu niningwitite na nikunyubite. Haleluya. Na ngautwa withwe mwathani yulu wa imbai ngai ambio mwelesha na ngai amwe na ndukakie nundu ngethwa pamwe naku. Amen. Ngethwa pamwe naku bala na utuma onethwa ni bathuku ngaenda naku onethia inunya maiwa botukanya mawa ni naku onethia makaubutha cia twi naku na maandiko masha nila ngai wa muye ndwikana Biblia cia Yeremia cia na ngai atambuche guoko akita kanywa wake amwe sisha yunikite ndeto yakwa kanywani wako. Amen. Sisha yu Yeremia kila na kwitie kwithwa mwathani yunineki ndeto yakwa ilota ya respond to the calling, to the prophetic calling. He served as a priest and God had not put a priestly word in his mouth. Probably some other things and opinion contributed to him becoming a priest. But here God comes and says, Jeremiah, I never created you to be a priest. I never appointed you a priest, but I created you to be a prophet. Before you were formed in your mother's womb, I knew you, Jeremiah. And before you were born, I had already consecrated you so that you can be a prophet unto the nations. Kana umewota na umebunia mwenu ina unyubite withwe mutheu ina ubathite ikana withwe mwathani wakwa imbai. Ukenda utetheka ni utetheka. Hallelujah. Hewa nina unyubite ina unyubite withwe mwathani ina unyubite Yeremia withwe mwathani imbaine na saju na ke Yeremia ba edu kumando mamba yake no Benjamin lakini etitwe ni ngai aende kwamba ile ingesionde andu make meobo na muswa wa nana edendiro
naku na kuubonokasya easyau Yehova. Amen. Musoa wa 10 sisha umundi ningwia ninakwia withwe musumbi wa imbae na musumbi yupa uko ibo kaleketie yupo ibo thina uyi wa Yeremia umundi nakwia withwe yulu wa imbae na musumbi. Amen. Nundu mathayo mandu masumbi kitwe ni sindu ile mbae na musumbi. Amen. Na pate mwitiki wa mauta wangai ubono chandu kuma yulu wa musumbi alama meka ile tema yibonocha. Pate mwitiki wa mauta wangai uyitwa yulu wa mbai ukethia no question uthaidi wa uimu wa kimbai imwisipe uthaidi wa uimu wa kimbai ukithia mbaina ikiauna na thaitha kina withia no uthaidi wa uimu no kabite mbai yonde. Ati yupasa ndukazio ndukapitukebuwe ukitingini kwene ibongo pituka kwangelekanio sakamba ndio mjali mutumie imukei wanga iti mukei wanga imena mukani pasa ti pasa ona pasa utwana ukila sho uthi kwa mu they twa mwitu mukamba wabikoke wamba kwa wambe kuete mbuisho bingia. Yes, na ingi sita wasia uthea no kakulia ni shaki wiwa ni kithio kitu twikau twethie kwikawata kwikawo na ona manywa ndaimoni na makwatwa ndaimoni siambai ukiwa mautabia musemo wa Kiswahili huo dhaithi wa satani wasiamu wa Jamila ni mtumwa. Nayo mkana mila ni nini? In fact mkana mila ndiye mtumwa, sio mwacha mila. Mwacha mila ni mtu amewekwa huru. No kethi awe ndo manyanu dhaithi wa huimu okethi athi mbui wetu awetwa either wete mbui 3 wete 5 imakia namba mwanza wete kenda ni kana mbui imwe masya yuwa iwe mbui ile ingi kobe mbui nusa anda kame kobe mbui nusa anda kame ni kana mbui imwe yuwa iwe mbui ile ingi be musumbi matana ngitwe makana ngoke de usumbi sundo exist ya mitwano ndikesa kutwika anacha rothi nundu mutwano ele ya kindu cha kawaida ini vibe we mundu ele kwethe ayu kita kutwana kanotwao. Haleluya. Pai mundu ele kwethe ayu kita kutwana kanotwao me yani ele kwethe ibinda yo twao bika kailo kwethe akakwi switch on direct. Lakini nundu wa musumbi na mbai na mawalanyo na maangano alandu mekiye kana mekiwa either mekia nemo kana mekiwa na alama tanguliye na mayata bua ukwithi andu mekala thayu muna na mayisi wamanyabea tumia maenda ama yosa majini ma biashara ndaimoni soko na biashara na maima saini ya mwitu wo mwana wake wosia ukwithi usicho kibeti cha majini na mosi le alama kuna haki ethi abe umwe wisi withayo mwitula wake withia asainitwe mayini ndasia na chakeli mwitusu iwa withia kusema biashara nisu ethi ya kusema ona kuthonoka inyake nundu ithe iwisi biashara ililitwe baya kwake inaweta iba baya kwake ibo control point ya biashara na iwisi aruka mayini maikwati ya biashara na I do jali ona wa mutwana most of the time alama matwa makusa before time premature death they are all of the day niki nundu ikibeti chene na chanenga niwe nithe kwa ndaimoni lingali musumbi matema ngudhula makabaluchwa makakuwa na makaomboa
na mayombo awa ni kila mutabania, ti kila mutabania witikiwe mauta moteria kiu we amwe amino kwendo Biblia yazi awe wamina ndio ndonge wezi ona amwe amuboya kwe athi ukaikie ngai nukwika okwa ningitia utabio ndeto ya ngai yazi andu kwati unewu yukulia hii onethe no ambio ndu yazi atio vyo ni ndio ka practical na kuja kabisa we mwiso tachanganga mwiso piu vunda vituka kabisa onasani yawe ningi na mutabio bomwe mwasya muboyo cho muboyewa ndeto isu na utabia ndu iwa thukumithie na kwena ndu isu thukumithabwata nundu we abikite bo kwa Yeremia ewa na une assignment be mosumbi wa maumuthula wa makuomboa na kwananga. Hallelujah. Na ukua andu makwa maike sakwithi wa free maike thi wa me free. Most of the time ni Sheila ithi ya founder wayo aingenjie muno na biashara yo thingi yota na muno alama tuwa kalubu kana alama uwa kalubu uloki wa kithio mishisu mundu su a exit mutsiusu sumbika wanucha ukethi asiana tinzo iwasomethisia akalubu siania bidii lakini pekithembe ochocha chatekioba musiusu ukethi atia makwata asindu manangite inyaikite onyaika no kwithi andu maimanyaicha ukiendea mutwano ukila uibaluka onyaika yu Yeremia ewa na utuma yuna kwiya yulo ama usumu mausumbe imathika nikana ukanguthule nikana ukakue nikana ukomboe na kwananga. Hallelujah. Na hamuya na wamino utethia wiyoso dukatie bailu amen ubande usumbi wa ngai. Hallelujah. Isipe mishi usumbi wa kibindu iwomboiwe lakini bayaba ndo usumbi wa ngai na ewa noyaka wamina kukua kuomboa kunguthula na kwananga ubande na ushoka wiki hata wake musowoni utabanya conference ya atabanya siumwe itatu noketha ndumina. Hallelujah. Itina wa experience ngai ya uthasya na iwa mubono chana binya wa woye musiusu wa ile kwithiwa na kithembeo cha Yehova ngai akethwe na mwanya itina mwi ya mutethia mwakilio we binya iba ile kwithiwa na kithembeo cha ngai itina wa Yehova amutumia Yeremia wenu na auka aomboanga usumbi wocha na wa mowa na mathina na monyamao aomboanga imwaile kwake ya Yehova kithembeo chake kithembeo cha muo kithembeo cha kilio kithembeo cha kuungamanolumu na kithembeo cha usonga na mbe man Yesu aishe daimoni shabetangwa bantu. Give me that scripture. Yesu aishe daimoni wona shomwa munduni kana bantu sienda kuikala weuni na shikala ike kaleke sakwasya kaniende ngasise bala bandu na kuiwe kana beobo na Yesu asya daimoni susi asyoka siethia numbela siekala iya dhambi we ni nzeu na ishi akuiwe bo amen na yithia iteo chupaidi daimoni shoka yithia tiba abala bandu twabetangiwe ula musi twabetangiwe tiu tutiame to iwe kila mundu atwe na harusi anaketia kila mundu ndena musi ngali tipa kitweba daimoni koka sisi kwithia pala twaungama bayane webeba wanga ya ungamebo pala twaungama mu ya Yesu ndane wa ungamebo pala twekito usumbi wanga yeitu Satan usumbi wanga indwa ikiwabo Yesu isi daimoni sio kaweuni ikithie kimanda daimoni ngi mwanza nzukangu kwiyo amen na Yesu asya na yuka na wona siasyoka pa Yesu aisye ali ya mundusu ya muthia ikethwa nthuku kuthonokela yambe imukwenda uchola mwesila baya mumini kumuthe no chothonoketosu imukwenda mowa la munesilit baya mbe mukwatu mathonoketasu nila Yeremia wa musi wenu Yeremia wa mbai yenyu woka aomboa woka anguthula woka ananga na woka akwa na yu amino nake mwina munenga mwana kana nake mwene ndana atisha maundu mamuthia eli kubanda na kwaka
Mathayo kilungu cha 10 nile musungwena na 3 ya kwambia musome ngwena na 3 thehetevo ivo kwa nangewesia Yesu akieleza. Najua ndo aingi yo wiwa pastor ila ninokio nambo yenye naboa na pasa nenu kama undu maendea na ineka la pasa uwo wanziokea ingi na yue themu ya taku ukuwa no bungu pasta mabasa tu mama tumiandu aimu au boya na kekala kutumia aka matuma endo mutwaye nzembo na yue thano mwama nyinzembo methi ama kwenda ndu ikalanga yo umutwaye tumanite hethi amona kana mukwenda kula mwakwela mwana asio. Hayo vile wingi wabase itu hiva wana yani mutata hako na tuinga kamawa kaya hako na baiwe hiki ndo hiva basi tazu na hakuna nzanze na you know muma uya mabuna maadhelo inza. Hallelujah, hallelujah. Satani ni westablishia usumbi wake thayo ni wa mundu. Satani iwestablishia usumbi wake musini wa mundu. Satani ni kuestablish usumbi wake kinjinjini. Satani uestablish usumbi wake taunini fulani. Ukede usumbi wake iwo kusema natuke kalatu melanite Dama tatwa nikukunde ningomanda bakwe vida valabe kwoko kwanga ilingisha dayo wakwa na matatwa nikukunde ningomanda bakwe vida valabe kwoko kwanga akambida Yesu akambida balaba toka meisho akambida Yesu akambida balabe kwoko kwanga nanundu wocha nanundu wo mandi beandu malikito thaithini wa Satani ni kanama kwate mali na makakwata na mamuthembosu imoka maka establish usumbi wa Satani uketha katika extended family uimoni ni mo representatives no ketha mena right mena spiritual authority ya uthemba adu musie news atonye the neo mwitu munini omwanake munini lakini katika usumbi wa Satani na kilio kinene musieni kwenyu be mundu kiwango chake ukethia no athembe au no athembe mwenyu no athembe your brother no athembe your sister no athembe cousin yani no athembe kana ka mwitu inya kana mwana inya yani ukethia na mamlaka nundu beno usumbi wake bindu no usumbi usu utaomboetwe onethi mwisiniwe onethi mwisini wa muthemba na usumbi pai mundu ina mamlaka mauomboa kalamu terrorize ito tukwa muthenya kamu ya hata musioka wa mayu achia kathima ikakanu mukaluilia motsusia. It's a very sensitive message. Joke tumekuwa na ndeo mitama nyengwetu wamemanisha bayi musionomo ngai waumba etu matuike malama musiusu ikuwa usumbi fulani wake vindu ula usumbi kete bayi musingai uomba anakema musiusu mataile kuidha na misio na bayi nduonemu yaumbwa ningai ituike anakema mandu wesu onze ni alevi 90% ni alevi etu mamusiusu imaluaya imwana itonyelela mba na tutumwile tutumala soko twathosi kithuma baindo haya muthemboso with the beala in charge
sia mosumbe asu na ima benefit ima kwata faida ima kwata uniko siana angika ima kwata uniko tumaye moto hao ima kwata uniko anake mae mo kwata wia ima kwata uniko anake mae makwaka ima kwata uniko siana shay mote dia shay ima kwata uniko ashay matena bandu mekala na Mungu ima kwata uniko kila kinduona akiende ya katika society no matter kithuki tata pe mundu kwata uniko nundu wacho Tumuona ba Kenya be ana siasa wona kwethi wana commotion akenya moa aingi moi makwata uniko makwata promotion molika serikali mo malika turunda kame ukwethi inyu mukono kila usisi katibani mukwasha it is enshrined Marshall, in our constitution, a right to picket, a right to demonstrate. Na kwithia na muisala mekia yake. Na kwithia wana tayekia wa muikaniondo mukwenda. Kayekia wela kwithia kwina deficit ya ndakame. Nundu maumala nja ya umala inanza ndiye mobe na kana kama mundu mukate nziani. Ndiye nduka mbingu meolika. Na kiukwengezana kwete bia cha polisi bia na ke bia no enu kimangwa mabia na ke amukimene bia thila yake wina the vingi sana kadhaa meukwa kadhaa makwa timu isu yulika serikali kana mundusu kilo kwenda aikwata nundu usumbi ula ungamie upingwa wa miomo na ndakame yandu na imomethi ana mawasia manene muno pyu nobody should die be mundu wale okwa demonstration right itu be mundu wale okwa lakini beyond it maneno be muthenyo nomwe makati yakana onomu si wa compensate wakana nata kithele yabo nundu compensation ile kwendeka yambe ya kibeba na wanu kwatie compensation no likie serikali kilo kwenda no nengiwe no compensate so it has nothing to do with us yala makwiwe. It has everything to do with ula in charge yosumbi wake ku akoloni mwe Yeremia we na chao amwe mwe niona data ya mlos mweya ya mweya wana nesa nundu ni ati ya ndeto yakwa ni mianisi amen odhenyosi wange nga yandilika nyanga utabiobo wa muti wa mlos ka utabiobo wawo nga utabiobo wawo data ya Harun ila wasumbike Israeli na ya muti wa mlos amen ila andu mighty commotion my leadership ya Harun na Mose amea eteinda tasiandu ala mukwenda mamutongosi na tuibinge sanduku ni thea mio na meti kila natubo yengai ngundulanga yonyubite huni tukethi anda tesuye na mala ekana mala kuja methi ina matunda mamulosi ndata yani wenutha ukangaiwe yani ndata mbumu ndata yumite te mwana usutembete ayo miaka na mikaka yekiwe sanduku ni ya mio yeka malaya thongo yeka malana yasi ya matunda kwa chamo kiemo kelu wewe kila mundu azia nimekumbali inete kilaro niwe mutongo iwe itu katiliwe mwithe andata ya mulosi we yaza kutema ndo maingi muno mandata ya mulosi ukesoma nyesimbi thisi ayo amwe inone ndata ya mulosi wawona nesa nundu nisie nunga metino andata yakwa ni mianisi ku andu mangai andu imakumia na andu imanyamaite nundu wakulea kumana mekwatilaba na mumale laba haleluya na mwe misimwe kuthina Yeremia wo athumwite okuya muthembi
nake niwe waile unetwa mamlaka yulu wambai na mosumbi kwa ala mekuma na maite nundu mundu lailo ndi na mosumbi asunda bai na ibatonye koketha niwe Yeremia wa musiweni na kunuo leketie Sauli cholecha ona ndundu ukwetie na uwe musinu na maite Satani no nyai kiti ni wabandie mowau ukethe yandu mathukumi ya mowau wisipe mishi at every given time somebody sick kile binda pe mundu mukweto thini kia yitu na no huwa yika kaba muyile longe pe andu more than 50% ya ini kamu yoyonde ilikamo wauni usuti ngai pendeka Yeremia nguthule osumbe usu pendeka Yeremia aku osumbe usu pendeka Yeremia ombo osumbe usu pendeka Yeremia abalucho osumbe usu na yu aibanda usumbe wangai usumbe wolunga luna wa muwo na ayaka kithembeo cha uthaithi wawe cha ngai wibuna ndui mutangie aza nundu ndui soma nya kitumi cha thayo wakute mutangie nyendoka boye eti na wakwa ashamu ya Yesu ninombula na isi yako na mabitio andika sito yako ebukuni ya thayo nienda ukuma na moye wakwa na ngai wakwa nikana nienda na sinako kuma oyu ninetekela kwithwa mwana waku sitwane ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nenda mumbethukise tutanamba uboya ondo nienda yutuka boya ni kuikala kanisani ni kala utangi yoni maisha maku onde nokethe andu esokomana na Yeremia nokethe Yeremia wakunda atataumila undu utonya kuomboa usumbi usu. Amen. Nutonya kutwawa musi kana ukatwana musi nokethe ngai aikunenga utwana musi usu enda ukathasie musi usu kana uitwawa musi usu enda ukauthasie newe lakini ndu ithiubika wikwatilitwa witwa kotothasi ukila sio tonyelela bu ukethi okunitwa ikindu kito imukamba kitindisio ukethi okunitwa ndu ukethi amusi wonde while you team up against ona kumwene ukasaniwe no kethi ya onobungu na wiba ukuhusu was our gospel truth uona babi kwa umanye wina assignment na yu ukaemaithi wa yungua mwitiki wa mauta wa ngai ukukwata kuoko aingi makunawa mpaka mailungwa mususu maive tango. Haleluya. Haleluya. Ipatonye kokethia niwe Yeremia wa musiweni no kethia Yeremia we udhumu itakuwa dhambi lakini uendeka kwa wathani nikanoko mbwange mausumbi na kubinde thiambaye nikanando manga imasonge nambe ungameni kama maoni mako nikana tutonye ukilia Satani binya nikana tutonye uthacia mĩciĩ itu na mathayo maitu nyenda tukamumishe muyai ndembo situ tutanamba uboya nundu ineseneza itu baboya nyenda tukamuthaithe muyai na ndembo situ na ilungusie 10 mwiyenga ino kutethetie kiloko nengete Yeremia ndesi kanawetitwa mwathani Yeremia athiumwite uthembine obakanga Yesu omutabia amwe Yeremia ndikitendetwa yakwa kanywani waku na ndio nyubite withiwe mwathani nundu pe makau makibeba mata ukitawa na logic mokitawa na prophetic word. Haleluya. Usio wa ndeto ya wathani vaiba ndu utamitume kathi wiba masaku ni utuma ndeto ya wathani Sikuru ni utuma ndeto ya wathani Ngarisa
ni utuma ndeto esu Europe, ni umetuma America, ni umetuma Asia, ndeto ya wathani. Lakini ite ya wathani imini no mubaka witwae bau kana umundu ukebala ui. Haleluya. Na usumbi imaanisha utawene na metho ndio wika nawo, lakini ukioperate na neema ya wathani ukuna usumbi wibebani ukanyaika ula wa kibindu. Haleluya. Kwa nienda kila umwe waitu nienda wose ndembo esu yako na ukumwia mwia yu nienda ungama ula mwanyani wakwa na utabia na ngutungilira aingi maitu ona tuyese ni ithuao aingi maitu muthumu itita Yeremia na kiongo choboki kumanya kila ui thini wa Ngai. Haleluya. Kila nyela salu kila Ngai wambiti ni chongwenda umana hundu kedwa kuma bala na mbio tabanilia ni pastor full time 2004 kubika umundi isu ni miaka miongo elinoma kethia nina amanyi kana assignment ya mbeila nene ninetwe ni kwa kamba miaka isu na ilethia ni minetwe tabani okamba na ngapandishwa cheo ngathi kundu kundu. Lakini naambio thi lobi na adikula na ndie na ukaba na banga na bana cia Kisungwa Kiswahili saumbita yuni ndini na miaka mwanza assignment ni yabo okamba ilanga iwanengi ni ndini na miaka mwanza huyu mwaka wa mwanza yungi tabani yake kamba o program imwe kila chuma o imwe. Lakini impact ila inayo ni dhonokete message ila sionde na tabani 21 years. Na ikuitha muthukomi wa Ngai no kethia ukwete kindu kisio cha Ngai lakini tikila wakwitia kwa chaku na muno etikiwa mauta mangai na ndu makawaida siana tunaka kwa chaku twenda umwe mwiyai yupingwa metho makwa undu wekanie na Yeremia alilikanondo wa munenia Yehova pingwa metho makwa nikananguelewa ningwenda kuelewa kitumi cha thayo wako na ndembo hii ni your point of conduct ila ngumia mbe waku ikethwa yu lilikano Ezekia ila wewe no kukwa aisha mwe lilikano ndo nguthukumana sindu ciako alilikanisha Ngai service yake na kwa umundi nienda kilo mwa waitu aimbita no nina aleano nangwa nangiwa sangu tungwa kutabani kikamba ndio na beba ndo kikamba kitu amundu ndio na beba ndo kisoto amundu ndio na kitedia mundu akili ni akwata mundu nona kutabani ya kikamba ukethia ndidio tabani ona bako amakaseni lakini they have assignment ya to the nations na be assignment ya mbai nengu na asionde ini fly up from here ngekalandekeni na ni within Africa direct flight 8 hours non-stop kuma boye so diumila baya Liberia stop over Yambe idi Akrangan andu makabinguka nyemboya yako nisu nundu waso kabinguka kamanyela yako noku kila mundu akakwata line lake itwabindethia mbai na mosumbi alama thina cia misi yaitu wata ndembo cia kunikana twambe miboya ama Yehova wingai nitoka kunenania naku inaete otumani waku kula kwi andu maku mwiyai enda kila umobingu wakanyo waku ndatiko imwetu unenani na mwiyai nienda umanya kitumi cha thayo wako mbe wako na nienda umanya kielelo chako kubikaba unibikite nienda umanya mwiya uendata na ngoya kwa uendata na thayo wako nienda umanya kitumi chako ame Yehova nienda umanya wala ni wako Yehova nini noete ni kuikala maisha mako nienda kuikala ala maisha mako Yehova Ngai waitu na mwiya waitu nituoka na winyibyo ituoka
mbeo waku tuchenda uterio waku itwoka mbeo waku tuchenda kwimanya mwiai Yehova nitwamanyaka na Yeremia ni wakuye binda thiasa muthembi na ndwa mwitete kwithwa muthembi na mbeo wako bea na asa na etuasa mbeo wako bea ume na atumia mbeo wako bea siana bea na kema muika na bea nduaku alamu yima kwenda umanya kitumi cho cha kuthayu ni wo Yehova nitu kuthaitha na nitu kuisuba beba muthe wanga ibingwa metho maitu bingwa ngositu tukaumanye tubingwe mwiai tubikite Jehova no kitu nenga kumanya no kitu nenga kuelewa kitumi chako umuthi nitu atulika mbe waku mwiai itwe no shangositu mbe waku Yehova itwoka kula uye musumbi wa sumbi na kwa shao mengai waitu na mwiai waitu igwa kuboya kwa andu maku igwa mawisuba no mangositu mwiai kila kitumi chako mwiai kikeanie ni iboya kitumi chako Yehova iulua mishi yaito Yeremia la watumie mwiai wa manengo kumuyulua imba ina musumbi itoka kuomba usumbi wocha itoka kuomba usumbi wawau itoka kuomba usumbi wawoi itoka kuomba usumbi wa kushoka na itina usumbi ulo nyai kasha usumbi ulo tetikila shandu kufaulu itwa wetenzi itwa ukua itwa ubalucha itwa womboa itwa wananga Yehova na nitwa kukililia usumbi itwa kukililia kidhembe wa madhayuni maitu na mishini yaitu Yehova ngai tukiite mwiai Yehova ninanengane mabata mandu makumbe wako hame ngai waitu wewe musumbi wa asumbi we mwiai wa heyai Yehova ngai ulote sikusindwa Yehova mishini yite ashe nimekuya anake nimekuya shana nikuya athukumi maku nimekuya nundu wa ubinyiwa ni imbai na kubinyiwa ni mausumbi mwiya ivuania Yeremia wa nthi yitu vuania Yeremia wa mbaya mukamba ula Yeremia wetikishi mauta edwe na binya yulo ambaye endani anaitu mwiai tuiwiete inondo wingai sietwani ya Yesu Kristo twaboya amen. Ikulia kila umwe uwete ndembo siako dhambi Yesu yaku umekwete na kuoko kwako dhambi Yesu yaku yesimuni tumia nambesu Deo mweni namba iba yulu kanotumia namba ila namba ebu screen ni na ukemuya mwenye Yehova iti nzembo tungumia mwenye ini sacrifice nekedhuwa lilikanyo na ukamba muche ukanumia balani ombikia balawa ile kuidhia balani ile kuidhia wanedhwa ni bomu sitwani ya Yesu amen. Iboya mkoko kwa mwiya Yesu kwithwa yulu wa thayo waku na musieni waku na ubuani huu ukaete waliuku sitwani ya Yesu amen. Shalom. Zimefungwa